готов ходити. Дійсно готов ходити. Это на вас надо, кажется, Наталья. Заводчиком разом. Дали за вас Македония потом держала. Македонski bulet. Kako je? Nije. Mjesni to određu se subira. Da. To je smisla. Македонski bulet. Hoćene jedan den stava ustavo. Всеки си дойде на своя место. Очекувате ли това да биде наскоро или? Па очекувам. Не дай Боже да не пише. Кого очекувате? Скоро време. Тоа е природен процес, може да биде тоа така.